dine ang dishi doina unit 1 ra unit lana design ro chla ko chura design unit chi wala ni kanso de chapter lopse mandra le da ndo ya dine thangbo de unit thangbo let's recite this poem let's lana let us la ra let us manso ye chiwa ina ni let us Dipa dusha kyora let us la zama nganzo ki chik chiwo ni chiwo ro ja den de let us recite lana kyo dika sa nganzo ki peje kyo adina shi ki kanstanda poem de la recite le ra drum da den de ina read le ra lo shla tanda da kyo was poem nyanga de ra nyanga de min khare first day at school first day lana nima thangbo 먼저 벽에다 인지 지당록에 봐. First day. 니마 당보. 거라 at school. 랍달라 니마 당보라. 야드지. 되시게. 근데 I wonder if my drawing will be as good as theirs. 이 간자 치두브도 마스네 된다 직차되라. 나 아니 태좀 세이도스 I wonder 라나 태좀 사와다 이나메나 알려주랑 하게나. 가리카 토가 사이드라나 if my the if led it tanamgi onto kesi led la kohora danda di if led it chik damga dos la kohora if my drawings will be as good as theirs lana pajo meeting zo rata lapta chik pashin ban kunzo yi remove zo ngarang yi remove zo kunzo yi remove da ani yakpo ta yakle jura kunzo chik pa ina sa me jura di ina sam toba sei dusra if my drawing will be the mong bakishira da chik susu chija da namgyo chitiora di ani shimba pu shimba da nangshingi yakpo yena mena samgidus ra topa saidu da I wonder if they will like me or just be full of stares ngara kharita ina mena samgudana konzo yi they will la de dusha da di will chito konzo ngala gayu me da susu ngala na duwe me di 주위에 태좀스 이두스라 양나 아니 just be full of stairs and 직진나 건조가라 딘도 패디 full of 나타 캉데 귤라좀 참마이 따디 귤로실로 고라 아니 참마이 따디 귤 stairs 하나 베드미 수르 따야지랑 좀 미세르 따야지라 베드미 사와질레나 언저 칸데 따야시나 저 베드미 수르 따야지라 딜라 stairs 따야지라 어야나 건조가라 베드 마가니 인도 직 따당저라 딘데 유 serious 다 마가다 마타 직 사와도질레나 직 따야 좋은데지 I wonder if my teacher will look like mom or gran. Nye kare ina mena samkulana nye gela de ani ngarang ye amla da momo ni na shin like le tanda le gawa da marwa. Da ho le da ko tanda de la. They like the ngala gawa da na do le. They like the do ngarang ye amla da momo na shin le jra. Do ye wa ani ina mena samkitus. Ra will look like na do look like la zambala chik tad samatta the ruina samejura diroch course then I wonder if my puppy will wonder where I am anya kharat ina mena sangbitla na ingara ye ani kitub jira kitub di ani takor doshara laptor dosha zama nangla anko kitub ye ani nga khala yena mena sami ani te samgi yena samejura diro samgi tus ra de thigen de mila Ellen Fisher che dine new words lana chiksar ya kodingoda chik din so words lana chik mangji chate ra new lana sawa chiksar che wonder drawing stairs grand puppy wonders lana chik thezum se da I wonder da ma ti di yuna mina chawagi yuna yuna mina da jira de rochi drawing lana thanda la chisha be remote la ko ra kala de la minchi do pichi da my drawing that jinga chishin bala ko chora chishimbale khor dene stairs lana minsir thanda dela tawadra tane mi samai indi mi sen tayajra dela mi ya chik chazile khochurti thanda dela minsi na chipichi to di chazi der stairs ledra grand lana dushakura grandmother momola ledra puppy lana
kitubi ba dine let's read let us read nganzo logos ra let us tangi ngani dusha kyoja I wonder if the sea is blue nga ani khari thejum sai ina mena sabgatula na ani chodi kyamchodi ra chodi lawasra chodi ani ngombu ina mena samkitus if la di khisi me wache ina mena tamga dusra tendoch reading is fun next la loya di let chatira reading la dandat la jidang read da reading la chazir wa in reading la danda as a noun roj picture means in a picture reading is fun loya di draw your race what does the child in the poem think about his rowing dene ko ye kharsa pu khasa de nyenga de nang ne ki pu di ani koran ye chisha chi khasa remodela kharisam gores ra kharisam gorla na ga gi chegang dang bo din ba shemba na shin gi yak bo yena mena le jura what does the child wonder about his teacher ani kare pu di koran ye yen la khari ro yina mena sam gores ra ge yen de su su ge momoda amla ro yina mena sam gora do you think the child would like to carry his puppy to school do you think lana ta nganjola chutio gora kera sambalas pu di ani koran ye his puppy la da koran ki kitu di lapta la kiela carry kiela deba yore yumare sam kitus deba yebato yena kicho nada ki barra pura then let's talk let us talk manzo ki was ra tambo de la loeche then let's talk ta ki was that is na na ando she to chana chera do you remember your first day at school kiran ki tingi du wes kiran ki khari laptra la nima thangbo di ra lapra do nima thangbo di tingi du wes how did you feel kiran ki khandi chwal le chung stikas ra nima thangbo angry shy happy sad konzo dongal ta nang chu hakhoda angry la na nongsawa madene khondra da de jire do ro tingi do ya na shy ngosawa do tingi do ya na happy kyo ya na simba kyo de ra then when do you enter your class what did you like the when lady chidu da de la khora da chik de when lady khadu da chyoku kasra ta thanda di tuju kap de ke shora when you enter your class kira and zinda na le judu kablas ra zubad ra and what did you feel kiran ki khari what did you like sorry kiran khari lagasmus ra what did you like kiran khari lagasmus nana judu samba who was the first friend you made and kiran the first friend ra chobu thangbo di kiran the first friend you made chobu thangbo kiran ki suesha be chobu thangbo di sures ra thangbo chobu suya jara de made la de ko